ona ndakuro ugu ni ndu akasagua ndukana njira thigithego support akasagua no. Some of us left kitabu even before Kasagwa left. So kama unapenda pesa ikidikalie maundu mengi ni sawa, ikidikalie na mutumia ucio mweru na mugikire mwekire UK kana njira shirika aku tondu metuaga kiugu no mahanaga ta ng'ombe na matiwi ona matiwi murefi we kidige kwaria na wewe. Hai washirika, mnajua Bishop ni mrefi? Ni mumenyaga? Ni anyuaga? Kama ni tatu yake umoniria ndama mukegu. Ni mumenyaga wewe anyuaga? Na brotherhood yothe ni manyuaga, ni mumenyaga oguo. Kana nyuo mukora atumia akegu ta ngui. Bishop Sade Giri Kumi. Very useless women. Na tutikamerema warefi hoye ndera ahonoki mume haha warefi hoye warefi unajua mimi nataka warefi sitaki in fact sitaki wokofu warefi hoye wokofu muhujagiro ni murefi anandika uye kirenyo na gao mageka ati na mimi ni muhujia Bishop wakwa Bishop murefi kugira pigweni miti twitagia muno ntwitagia muno no reki dinoka kumuhura reki tutige horocio to dinoka kuhura mundu no reki ndimwire ma iria ikoro yakwa ta murefi Bishop wanyu ni murefi reki ndimwire ma na ni mwedi muhenagia and if I'm lying may God strike me. Bishop wanyu ni murefi muno ulie idama dama nera acokire mutiui pole mutiui tarora irathimo wone watu wa BP na waona, watu wa mishago na waona, sijakuja hapa mishago na waona hizo mishago. Stop copy pasting mishago, especially our mothers. Nimekuwa wana inyi mutiui mwana tuya kigu muno mwonire ndama mukegu muno akiwa kwina lesbian handu mamu wanyu ni lesbian mwonire tuya kigu muno na nime stand about it. It is the truth, but dikali we tuende kustope kingine. What is happening on TikTok? Ya benefits za TikTok oye atumia tutige mohorosh tutige Dama, do you think she was crazy? Do you think she was lying? Do you think she could lie such a story? Atumia matiui nyake gutaki.